Сегодня среди присутствующих есть достаточно известные люди нашей республики и для всего Северо-Кавказского федерального округа. Представители двух семей как решили красиво и баракатно начать наш вечер, и поэтому сегодня на этом красивом празднике присутствует исполнительница Нашида. Достаточно популярный человек, известная личность, которую мы приглашаем на сцену для того, чтобы открыть наш вечер исполнением красивого Нашида. И я прошу ваши аплодисменты, уважаемая Катюша. Вам слово. Поехали. Masha Allah baharazu birti hibi khularish birti nasan jisharai baharai khularish Masha Allah baharazu birti hibi khularish birti nasan jisharai baharai khularish Ura matsro kan hiadai hay badai hay Krishun unyau hudu rak raziyau agi Allah raziyab tizambuk agi Habib wa khulib ahlu sunkaigi ya Allah birti siyaset adnur charal haybat siyaset krish baram balahunu bir urts ulare barakat al-baharam Shabi, judie kubu sinşalin, bişin beritin almakam. Allah raziyab, tizambuk aygi, Habib wa khulib, ahlu sunkaygi ya Allah. Baharasul ebel emin, iznut edi barkize, nujur umru yalda janib, bişin nujru Kurau kinazigom isaliyau qimatiyau baharau Masha Allah baharazu birti hibi khularish birti nasan jisharai baharai khularish Masha Allah baharazu birti hibi khularish birti nasan jisharai baharai khularish Sobal girak algit ural Huru izabi gishun Shu'ular el barakat al Shushagin ujedat ad Barakat bitul el halbal Bitchasul kumek cha'i Malaik zabi girachun Du'aha begin uje Allah raziyab Tizambuk aygi Habib wa khulib ahlu sunkaygi ya Allah Allah raziyab Tizambuk aygi Habib wa khulib ahlu sunkaygi ya Allah